Na gosogere omwancho murigire begataseni Ndizi TV bwaire buya ande onsi asogenda tokoba gukubwati meroberi yaitokorwa kete goikera chinga kibunechi ase tole no gosemerenga no genda tokoba gukwegokia kwemanya ande onsi ase ogendrete lituko nelia Jumapili chitarike 29 cyumutinyi oikomye mwaka w'ikirube na 23 sentunde nantokomerana ase Amayia Ensa Eyemo elindo nyarakoba gukumenya nyarekoba kaba gagwate kabigari nyancha mana yatokubatarana nere kwene kiabu na chibi cha munelio gichago chira senchire boikerano literane ngoro kwa Josephat Amisi ngwira nande asege keroge tali getambe lintunyale koba etoko manyania amonaye. Alright, karibu kegi monyana kobago gwese myenyora boigo gwetera se mitandao ito ya Facebook na boko bwatia Amayia nemeroberi buna Ndizi TV News Digital na boigo gwetera sensemo ile ya YouTube buna Ndizi TV News ilindo nyana kobago kwemanya na goese myenyora nga kera lituko ile Jumapili ni gotoko chitua sanga amona bageni abakonyara kobago ikira na Amayia studio etonyara koba togosemania amona asekirenga gyo kwene kebuna kwanyalira kobago kwemanya chinga ki kia makeria kia UDA kegendeza kwa kuyarigania ase obochori abure motwe burachuko kolekana chitariki kianda cyumutenyi oikomi na kabere bono nigo abarai abu babwate piaga sobyo kweneka abanyara kwa bakuburia oborai kurwa se chinsemo gati yabo chi constituency bagendera koba no bo bakogendera amonomoroberio bukurigia ebirogo ebyo nagekogera emarogo baya bono nigo togochikoba togo sanga nagati yabara yabanyara ko bagweso kina kuburia ebirogo kurwa se constituency ya Nyaribari Masaba nigo togo chikomerana amonere Boniface achuka uyo ogenda tokoba gakorigia ekoko nabo igogo sirwa gwetera se kiameke kya UDA lindanyara ko gakuburia ekerogo kyobo tureshara boigo totugarete ase county gose ase constituency ya Nyaribari Masaba ngo chikoba tole togo sanga amonere Sheila Mora Michira boigo oyo ogenda tokoba kuburia ekerogo kweria kyobo secretary general kurwa se constituency ya Nyaribari Masaba ngo sanga tole amona barabo ekira togendrete amona mayensa Eyemo kerengeri kiago nigo kirabe kingencho kegima wetera se namba yesimi iyiregago asetibiago nabo go sanga amona intwe wetera se mitandao Amayia Ensa Eyemo nigago chaka kurwa se county ya Kisii asitokomanyigwa asabono ababwatani abe sekta yobo sombi anene matatu gose matatu wakaza association nabo igo matatu owners banyara ko bakomerana asomo bagani oyo mo imeyo mu cyobosongo asekerenga gyokorotota obomo no bokoreri obuya ase sekta eyo ya matatu bakoragwa na Kongo mose nigo abarai abo banyara ko bakobori botenere bwe county ya Kisii yo mo governor Paul Simbarati anyare ko bakorotota engana yogosie kwa Amisi kwa sekta ya matatu sekta area ya boda boda ime county ya sebo igobarokana bako mwakera ekoko nabo yokomosira omugavana sese yokorwania obukurumi ime county ya Kisii bali no sero nanyara ko bagwikirana somo yego iyo nagotwariganiria orobotiro kubatia abarai naboigo abakori emeremo ase sekta ya matatu ime omochio bosongo bakorawa no munyakerogobo okongo muse nigo ritkoria rero baumerana asokorotota chinchera chyo kogendereria obomo bwa matatu bakwanire amangana ngakitogoskia sekta ya matatu nakitokorendera abanyana kigali cyabo ento abakori emeremo nakitogotwara obomo na indo obomo botogotwara igobora akonye binde bingi pero tora vamo tukwana torenda sanity ase secretary ya matatu kolengera kiro muntu nagoke na ndikiro muntu nanyore wakora liboro buya rwase secretary ya matatu nawe ndisaba wa matatu bensi sako kwato vomo tobe gitekemo tunyare ko kwalacha matatu ya sarani ndio 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 ya cooperative Roto kwa sababu mutu ya dike mocho mutu tuelike twensi egere
tubwatira ntokore ngaka Kubwatikana nogosiekwa kwa obisi chia boda boda ni gabara yabwo bamuburiro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubwatiengane yo asobwango eryo chia bisi ekyo kibe kiko igorwa n'abana boda boda koirana asemeremo yabo eryo kwenyorera ngeria. Obisi ya boda boda ye cooperative yabe tenga ngosiekwere na indekero ya segetu maybe twale gusabaiga mugabana arigereri akwana na bali basige tobisiria baigoro bisi cooperative aba mura bali ba boda boda of course na bera tokemba bwata mamocho make muntu tanya kuboru na magoso lakini akarto kurigeri boda boda iri akonyere binde binge sana bakuruna goja chinga cheito o maana ngocha kuturwana Nigo boigo bamubori arati koretamo sekta yobosombi asensemo ya boda boda na matatu na boigo ensemo ya juakali Eka stakeholders babe involved. Monto matatu aboyo moro for example. Omonto gosena no monto we chingeni mama mboga tokoya mo for example. Monto chwakali yo mato korro. Stakeholders kwa chumura so that ekero bakomeke this season chiabo tonyorenga obumaene na into stakeholders. Asense moyende nigo bamwigereiro mugavana arati asemero berio yokorwania obokurumi meye county ya Kisii amona komotogia umurugio ye mei asogosira abana banyaroka. Today go divide abantu baito ba Kisii county. Togo tige go divide yo musi. Gavana kerache taiga gavana obere gakora abantu tikapira chinyinge. Gavana tamaite bokabira. Omongina pomugavana ito Madam Mary Wambuka. Chega ndata gonchokanana. Ndata gonchokanana kire sub county, ndata gonchokanana kire nyomba, ndata gonchokanana kire skuru, agokonya abana baito anene mona banyaruka ikiagaro bole merumboro ndata kubagorra ebintu birtokorokanga sanitary towel so pads. Aki umugabana nugwate gasie kongomono kurwani legal corruption. Inere ngitake tangani ndocho bwa togira mulete kurwani corruption. Otobo sabera unyurwani biyonye kole egere amagenda toke county. Nigo bakora sokoboria bagende bonsi kwene kiabunanko babare maiso chinga kibare asobokoreri bwabo eryogo kyania emebasukano eyo yaberege kwene kiwa asechinsemo au ngakibona bune yekekire umwako gukikoera nje nkora tebya abantere babaito kwanza bitangani abakwenda kigali chinsemo cyonsi ngisumu Nairobi kerase chinga kichibono babwena tekurige rykyara na nembure yekwamire nerororo baire kigali ngora abasabiri bonsi bagenda buya erinde rikoshye ko mwaka buya naende tumaya ko rangi ya kogenda ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Bemono mosa kyo itwa mangana maya Evelyn Osero soroboti rwa senchira yoboi kiranu totigarite me county ya Kisii nigobono omotenyi oikomi ole bwengencho enene anene gucha sababwatani be sector yobo cheno chinga kibune cho nalio ababwatani boigo abo bisabo bocheno bakonyara ko bakoira na gosege tanabuyo kwena no bosemia igoro yoboruire bwa kansase omwaka oyekerenga ekerene yokyarenge kwene kyabu na abasubati banyare ko bakonyo obo semia na boigo obumanyi igoro yoboruire bwa kansa yorobero moyego yoime county ya Kisii nigo nyara ko korekana onyara ko gosirwa ne kyombe ekemo ekyo kenyara ko gekwenekia buna kenyara ko gosira na kwena na amaigiria sabange babasibate banyara ko bagwikagwo banyara ko bakwegokera omuroberio oya Polinari sakama na nyara ko gosanga nagati yababwatani be sector yobo chenu ne kyombe kya Rais Sako na gutwariganiria orobotiro kubatia Omotenye kominigole bwengencho anene ase ababwatani bobochenu ase bakorwa obasemia nobomanyi igoro yoboreire bwa kansa asoma yegabuno yo okorekali tukolia rero gukorawa ne kyombe gia Rais Sako. Sana kikao cha leo we were doing it in honor of breast cancer awareness month yenye inafanyika kila mwezi wa Oktoba kila mwaka. Na leo tupeleke viongozi wameongea kuhusu what we need to do, but ile nimechukua sisi wote tumechukua ni kwamba kuweza kuangalia na kusikiza mwili wako, uchue mapema uende pale hospitali. Cancer
inaweza tipika na mtu anaweza kaa maisha ya kawaida. Ili tukolia leo twasomera mange twatebanirya mange nandeka tobasemaniga abantu abange mbaroro konyora umuntu nabwa tumuchando onyorege tutokoroke gesongo nga erilive nga kiegocha kwabuga ko yari kwarenge kwanyora nyare bokayeria kwanyora ngaye kwarenge stage 1 na roll stage 4 nando bwato murembe omenyete no bosibole bwaje omenyete buyo batanga kirituko kiraike ngete nyasaye bwamwa bago kwana ase omoyego yo ningo baruo kubolia gochiase ababenyi be county ya Kisii wesokia elio konyora oboringo lya igoro ya breast cancer na inde twatebu una twasoma rero to examine as a person kwagenda kwa examine yorobere butambe kwa kunonye kende keroro bere ime kwa minyokanya gitari obuya county yaito twamanyire bunanje namanya rero ngenya gitari neroro ya oko yokorigereri bukanza erinyanchugari obonye ko bwate bivoli rinde lyonse naboko genda nyagitari so aje ngino mosacha umutie nyoyo ikomyo tarahera imokaye bieka ngora ego no muminogo muke pensikia ngora ego tara nere bakanya gitari ende yonsi matenga toligererigwe tolingorigwe nchenaye toleamo elinga isikonyorekana ngamugwato mochando mwikokonywa simapema boigoni gabasubati baikera nase omoyegoyo banyora obasemia igoro yoboraine chinchera cyokobwatana nabamwabo. Tumefunzwa mambo mengi kuanzia na mambo ya leadership, na kama kiongozi upande wa maji ningetaka kuchukua nafasi hii kuhimiza watu wetu hapa Kisii, wazazi wetu, tuweze kuwapeleka wasichana wetu shuleni waweze kupata mafunzo na pia kuwa katika vyeo tofauti waweze kupata uongozi katika eneo tofauti, be it in their schools, be it in their places of work. The networking is a powerful tool in leadership development because it allows us to have people from different diversities in age, in experience, in expertise, even in geographical regions. And people are able to have contacts when they are stuck in one area. They can be able to not even travel to reach these people, but they can make a phone call. So that's what we are doing, because the networking also tries to spur up mentorship, which is something we strongly believe in. Abaiboli boigoni go basemiwa kubalenda abana babo anene chinga kiechi kierusa. Abaiboli abana mbachete kuruchi skuru bono ega bafungire tabu expose abana baino mono gochisiko barangiri bagata nyomba na baro bateye umwana ukare myaka 15 guchigoro umwana otakira korora matuka eyo mutienyi murangiri yamo matei nere muorokere ngakiagwe kuna ngakiago kora anyare kumanya ngo muchando yoga obreast cancer ngakiogo koru ngige kubwatu ngi kulipata ya Ndizi TV ncheria tana Porinaris akama Biya mono o mosaki o ita Porinaris akama sorobotiurwa senchira yobo ikera ndole na gosemeria buna abasubatu mbanyara ko bagwesokia elio konyora oburingoria obwo bwa bene tokura ime county ya Kisii wika ime county ya Nyamira buna enchira Eyemo yogotingia no gosegeta obokoleri ase sector yobochenu bono ligori tukoria lero omugabana we county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo ekobwaterana amo na Oyomo o Charles Onyari banyara ko bagwaka kamo gogego chaka bene obwagachi bw'Nyagitari ya Charles Onyari Foundation Emergency yego toka asensemo ya Nyaramba bagokwana kuru asensemo yo nigo ababwatani abo gati abo mugabana tebire Nyagitari ne chikobage kwene kibuna nyare kobage gosira na koimokia igoro ekerengo kyo bachenu ime county eyo ya Nyamira. A lot of people are losing their lives unnecessarily, and we got the inspiration to get this to start in the locality. There's no reason why we have to do it somewhere in Nairobi while other people are suffering who cannot afford to get that information. And this is going to be the first hospital that is going to take care of emergency medicine. It's going to provide training. It's going to provide training and a focal point for the region. We are going to train healthcare providers and actually I dare extend the coverage pre-hospital care, which is non-existent in Nyamira. There's something called
Ekor baje wajama ndena kama natara kwa maliogo na ile baje tekoroji. Tiyo. Lakini kwanza ujimotuwa no. Turojeze yala. Benaja wajiko nyumogi wakanyano mo bitonde. Kogwabuna bakagirete. Wana tima itingia ukwana no wande seina ende. Ya, otayo tabu segi. Tigato ungane tumakorere gai. Eto gotigana na roboti urukurase county ya Nyamira litukulia lero nigo omuraibu Ensa Daktari William Ruto Nyarako bagakora abaraibande ase omuyega bwa masabo gochengera emyaka 40 yobokoreri bwe kanisa ya ACK ya Diocese Eldoret me county ya Uasin Gishu kahukwa na mune chinyomba choburaria nigo Ruto boigo Nyarako bagakwirari bagerio gwakere koko gatie bitambo kere serikali ya Kenya Kwanza yanyariko bage koire likoene kebuna yanyariko bage gosira oburemi gati ya bekemerie kawa na boigo keria kiaba kad Ruto boigo nigate banga serikali boigo yanyariko bage korigia chichiro chinse chesiko eliokene kiabu no muremi yanyariko bako ni alige sakorwa sebi elinda Nyarako bakwenyorera engeri isainira Nyarako bekumusira sobogima bwae wakalitoko. Katika manifesto yetu tulisema kilimo ni mahali ambapo tutapata chakula, tutapata ajira na tutaondoa nayo umaskini na kuongeza mali katika mikono ya wananchi. Na ndio tukasema lazima tuwe na mpango makusudi, deliberate, ya vile kazi hiyo itafanyika. Na ndio sababu tumeweka mipango kadhaa kwa mambo ya kahawa, mambo ya chai, pareto. Nimekuwa nikiongea na huyu gavana wa Elgeyo Marakwet na gavana wa Uasin Gishu, mambo ya pareto. Tumepanga mambo ya avocado. Nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Pia masoko ya Korea. Tuko na soko kubwa ya hapa Kenya ambayo we must satisfy our local market first. Nataka mjue hivi. Sisi kama Kenya tunaagiza chakula, tunalipa bilioni 500 kila mwaka. Kuagiza mahindi, sukari, mafuta ya kupikia, edible oil, nini, bilioni 500. Na ni makosa sana. Kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine, tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu. Gati ya barai boiga Nyarako bagwikirana somuyega oyo bwa masabo no muwaziri bw'obosombi Kipchumba Murkomen oyo boigo Nyarako bagako kere gitambo kerogyo kwagacha egitigie chindege Eldoret asate binigo kyanyalire koba gekorobya obosombi bw'abantu na boigo emeziga asate birenigo bono abamenyi be county ya Uasin Gishu Nyarako bagosege to Nyarako bakogendera amono buremi elinda Nyarako bakwenekia buna Nyarako bagwesira. Mheshimiwa Rais, asante pia kwa sababu na tu support kwa ministry yetu. Hii airport yetu ya Eldoret kwa miaka mingi imekuwa ni airport ya transport tu, ya kushuka na kutoka. Na sasa inaleta tu mzigo ya spare parts na kuleta maneno ya mitumba. Lakini inarudi empty. Ndege inarudi empty. Sasa kwa vile wewe ulinipatia instructions, tuko sasa kwa a very good stage to enhance the runway by 500 meters ifike 4 kilometers. Alafu sasa, Your Excellency, governors wenye wako hapa na MPs, wacha tuwaombe, tusukume our farmers, wapande ile mimea, especially horticulture, yenye ndege ikifika hapa, inatoka Eldoret direct, ikipeleka Europe na inchi za nje. Ile safari mnaona kwa gazeti, and I have been with the president, ile safari yote kutoka Korea, China, Europe, Rais wetu amekuwa akienda kufungua masoko ya agriculture. It's our responsibility now hapa nyumbani to diversify ile maneno tunapanda ili tuweze tukabeba
hizi mimea kutoka hapa ifike soko. And Your Excellency, from the transport side, we are going to help in 2 ways. 1, the airport to be expanded. 2, tumeweka mpango ya cool logistics kwa railway fikishe hiyo mimea. Gati ibo igo yabaraye banyarako bakobwatuka chingwana cy'abasomo yego ibo masabo no muriki omonere kiama kya UDA Cleophas Malala oyo nyarako baga gwotogia obutenere kiama ekyo nabo yokobolia bange baba Kenya banyarako bakogendera kweri kiano obutenere kiama ekyo chingaki kigendrete kobage kwene kiabuna kyanyareko bage kobeka obosera boisaine anene guchiase chi constituency ao. Rais, kazi yangu ni kuhakikisha kama wewe unafanya maendeleo Kenya nzima, kama wabunge wanafanya maendeleo, magavana zetu wanafanya maendeleo, mimi nitawachungia ile gari ambayo itawapeleka tena mpaka 2032. Sasa nyinyi muendelee kufanya maendeleo, mimi kazi yangu ni kuchunga hiyo gari ambayo inaitwa UDA. Na hiyo gari ni mpya, tumeiweka tairi mzuri, tunaifanyia service. Sasa wewe kama uko kwa stage na uone gari nakuja, gari ingine haina hata tairi imeisha, haina mataa, wewe unataka kuingia kwa hiyo gari, manamba anakuambia azimia, naona ingia kwa hiyo gari, ujue kwamba hiyo gari itapata accident kule mbele. Ningependa kuwaomba muingie kwa gari safi ambayo ni ya yellow, iko na sport rim, mataa ya kitaifa, inaitwa UDA. Gati ya barai be kiama kia uda gosebe serikali ya Kenya Kwanza nigo banyareko bagwesokia na koegerera egetambukiro kyo muraibwenze Daktari William Ruto gokora chisabari chinyinge gochia chinse cha isiko bakora wana Isaac Mwaura nigo baraye batebire ekerenga ekenene kia ya William Ruto gosoka gochia se chinse chisiko no kwene kia buno nyalire ko baga ko bwatera na amone chinse chinde elio kwene kia buno nyalire ko baga gosira ekerengo kia magendero imense ya Kenya. Wakati Mheshimiwa Ruto amechukua uongozi, amepata serikali haina pesa. Na baba mzuri ni yule anaenda kutafutia familia, si ndio? Si wazee muko? Mzee ukikaa kwa nyumba watu watakula. Mzee ukikaa kwa nyumba watu watakula. So lazima rais aende atafute kule nje, ajaribu kunegotiate madeni, na ndiye anaenda hiyo safari nyingi ambayo ameenda. Tunawatakia watoto wetu wote wa standard 8 na standard 6 na form 4. Tunatakia, we wish them good luck for their exam. And also tunataka kuambia wazazi, wakati huu mgumu wa watoto wetu ambao wanafanya mtihani, mwapea nafasi nzuri wasome. Mkiona wanakuja na wanataka taa ya kusoma usiku, wapea nafasi na msiwafanyie kazi, ili watoto wetu waweze kupita mtihani kama watu wengi. Togos kamotwe asengana erengete sekta yejisemi bono nigo gati ya barai bobo mobwazimio boigo banyale ko babagwesokia na kugikelia na koyemochia serikali asebatebire nigo yagendere ko bege komenta ekerengo gechibesa seko eneke buna gose asekerenge gechibesa ekegenete ko bage koganigwa anene asechisemi chia secondary kolengana na barabo nigo batebire obugima bogendete ko kongera omo Kenya asechinsemo chinga kia serikali ya Kenya Kwanza gendete koba gekwene kia buna nyalire koba gekukinia ebango anene asachi sekta ao. Mikono ya wazee, shikilia mikono ya watoto wetu. Hao watoto ambao wako hapa, siku moja Mwenyezi Mungu atawatoa hapa. Na mheshimiwa, hawa tu kazi yao ni rahisi. Hakikisha tu wasome. Masomo tu kwa sasa. Hawa washikilie watoke primary school, wahakikishe waende secondary. Wakitoka secondary, hakikisha waende university. After hiyo maisha yao itakuwa nzuri. Hawa mama ambao tunaona hapa, wanaamka asubuhi, wanaenda kulima, wanaenda mashambani, wanafanya kazi ya kuuza kuni, biashara ya kuuza mboga, kuuza nyanya, biashara ndogo ndogo. Sahizi gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Na mimi nazidi kumshauri rais, nimwambie Mheshimiwa Rais, tunakupenda, uwe na roho ya huruma, teremsha bei ya vitu. Ni sawa sawa?
Sasa maisha imekuwa ngumu kwa mtu wa kawaida. Sasa hivi kilo ya sukari imefika wapi? 400 na mapato ya wananchi iko chini. So tunamshauri teremsha bei ya bidhaa. Jambo la pili ni karo ya shule. Sasa hizi nimeona proposal ya kuongeza karo ya shule ya upili, secondary fees. Yes. Na tunamwambia rais, tafadhali elewa wananchi wanaumia, rudisha karo ya shule mahali. Oroboti uru rurengete sekta yechiseme mwancho murigire no tokorayo butolera Amayia Ensa Eyemo ya bono botukwenyora ikira twanyara ko batuko chaka Amayia ni onanyara ko bingote bianga sanga tole amona bagani baitona lebo Boniface Chuka oyore gatia barai abakurigia ekero kyobo treasurer sekiama KUDA kore constituency ya Nyaribari Masaba naboigo omosibati Sheila Morami chira oyuko bolebo secretary general bwekiame KUDA nyora obochori oboni gobrachiko korekana anene omotenyo 12 chitariki kyanda ase ababwatani abagana tukoba kuyarigania ase obochori obwekerangeri kya gwetera se namba eyo ya SMS era se tibiago nabo gwetera se mitandao ya itonigo kera kingenjo kigima chinga kitoko genda so mutemo ko mwenge kigima ntoko irana tole amo nabagani baito. Omwanchu muriria gwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa gweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogo toka buna Ndizi TV